MCA wa KANUNI JOSPHAT MUGAMBI na meneretie gavana wa Meru ni ontuba kwabilia beta si on fund no chike kiri murandi yo MTF MCO witenende boy MCA ba Meru bakulukia budget ya kuweta murandi na beta chayo kenda Meru yedire kiona wita na mbere batikwelenka gavana bariti ya kiri karoke kubangira budget ya mwaka 2010. Dennis Mugendi ana ribotie. Lwariene rwakuthurania maoni ja mwingi wardine ya KANUNI Gembe South karokithithikite kanisene ya AIPC Karumaru Kimongoro. Steve Mwenda uria ni murungamiri wandi na mutuma wa gavana KAWIRA Mwangaza bali na bangi ni baugite mbesa iria ciathuriritwo wandi iji cia witi na mbere mwaka jo 2024-2025 ni milioni 15 aria milioni 3 ni cia mbasari na iwingi gutigara ni cia mirandi iwingi yonthe. Budget ya tu ni otha ini 15 million lakini tha ya karibaba yao budget era ba budget rate of million 3 million yengine therero ya takimbasari na itukuwa tha itoma nara thirikari ringira ario mberene thirikari cia romberene maoni ya yukaswa lakini kwa tueka yati ku implement wa mwananchi akaethira maendeleo ya kubwethwa maendeleo completely different na yara uire imbesa MC JOSPHAT MUGAMBI akuga bari ma MC ni baugite batitikiria gukurukia budget ikario boy buba kwenda na kuni bakimenyaga kuni maubatu ja maingi jare maturene ngerekano mantu jegi barabara inthoku akari kwagia ndoji ana banasari gutungatirwa basari kwagia no kiaritwa wikiro komata na jangi kidumba ya titarika jonthe reo mwe mukamete wa budget ireke ya kubwithwe 2024-2025 kana inya yetu abwithiti batwi twithirite kinya thirikari ne kiraitu ki department cionthe twasiambia tweta tukawethire yonturu kana barabara department yetu tweta twamiambia yonto yeye mama twamete milioni 700 ya 31 ka 33 au ta ibra tuwete tukaribura bwa MCA kana tongore wa tongore tene ya matora kana ya ndene ya wondi kembese yonto kuibwa wondi andmini akiwa milioni 15. By the way tibuo budget tutekera tha ya location ya kario tureta kethira mbesiriri osia kuwetora cia development ndene ya wondi kana ndene ya Meru county 2 bilioni yele kana 3 cia ya nuki department tuwe barabara ya kuona ethira milioni 500 tureta tukarente as MCA barabe na wondi tuwete tuwe ngembezi cia ya wondi 45 tuirwe ethira barabara ya no milioni 50 ibo tukathithia budget ya tukwenda kubwithia thai tuthikwenda wika mbeca iringanire tukithatine kimwe turende the department ya agriculture yina milioni 4 tukayira wondi 45 kethira department ya roi yina milioni 500 tukayira wondi 45 na hiyo itafanyika no ndu yongo yetu as ya assembly itukwenda kinyira sivya isindi antu bathoko bongo ibaretere mururu barere wita license yoro barawange kuria cia thoko barawa batire ya ni onto utire weru bakona kinya matai orere ya yonde yekiri manto ya mebira ndagaimbe ndagaimbe ni soko kanine tuna batu almost miaka mingi mno tota seta mobile nyanyo mwe so tha itoromba mheshimiwa gavana KAWIRA kenda ko bombo totethia kana ke budget yeto kelukerwa riko bito keluka nini bia misetho na kikisha thai manto ya teure amaguna brange ya ora irato. Dennis Mugendi Weru TV Karumaru Kimongoro wardine ya KANUNI Gembe South County ya Meru.